Kuko ikinyamakuru imurenge.com cyangwa se Imurenge TV twabamenyesheje, twabwiye yuko tuzaja tubagezaho amwe mu mateka y'intwari zitangiye igihugu, zitangiye ubwoko bwacu bw'Abanyamurenge. Muri aya mateka rero tuzaja tubagezaho amateka ya bamwe mu basirikare ndetse n'abandi bantu bagiye bakora imirimo itandukanye isanzwe, haba ari imirimo isanzwe ikora ku itorero, idini, umuco ndetse n'ibindi byose bitandukanye byagiye bibera mu karere k'iwacu i Uyu munsi rero tukaba tugezaho amateka ya Colonel Budurege Boniface. Uyu yabaye umwe mu basirikare bagiye bakora imirimo itandukanye, aho yagiye yitangira ubwoko uhereye ku ngoma ya Mobutu, igisirikare c'inkotanyi ndetse n'igisirikare ca Laurent Desire Kabila. Yagiye afasha muri bimwe mu bikorwa bya RCD ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Uyu munsi rero ikinyamakuru imurenge.com cyangwa se Imurenge TV twaba twavuganye na bamwe bo mu muryango wa Colonel Budurege Boniface. Uyu akaba ari Seretanda Rusingizwa Bitebetebe, aho yatubwiye imwe mu mirimo y'indashikirwa yakozwe n'uyu mugabo witangiye ubwoko. Murihangana nubwo tutabagejejeho amashusho y'iki kiganiro. David Manoa, Imurenge.com. Kurikirana Imurenge TV. Budurege niryo zina ryiwe. Ise yitwaga Bitebetebe Benedicto, yabatijwe mu Gaturika, umugabo wo mu muryango w'Abazigaba bo mwa Gishaki. Nyina yitwaga Kayani, umukobwa w'Abasinzira b'Ababware. Abo ni bo bavyeyi biwe, yitwaga Kayani Tereziya. Budurege yavukiye i Rukombando yitwa Kwibereshi, ukwezi ko ndakwibuka hari mu kwezi k'umunani, imbisi niyo ndacibuka neza, sindi no mu rugo. Hari mu mwaka w'1955. Izina Budurege aho ryaturutse, Budurege ryari izina rya Abashombo. Uwo munsi avuka mwacu wari haraye muzehe witwaga Mushishi wo mu nzu ya Budurege nyine, ngira ngo hari umwuzukuru wa Budurege. Araharara, amaze kuharara yaraje kuramutsa ba papa bari baziranye ndetse na mama bagiranaga isano. Araharara, umunsi arara mama arabyara, bamwitirira iryo zina rya Budurege. Araho akaza amushekerera ngo ni umwami Budurege. Budurege yaraye aravuka, amwitirira iryo zina rya Budurege. Budurege turavukana, twavuye aho ngaho mu mwaka 58 tuja mu gihugu c'Inganji. Akura mu rugo ari umwana nk'abandi, ariko rero ntibyatinze akiri mutoya, agifite imyaka 10, papa arapfa. Ari we se yishwe na ba mayi bamurere b'icyo gihe, barafashe barabica. Bari abagabo b'iwacu 4, hafashwe 5, bamare kubafata aho bari baraye barabajana barabica. Bica data na mukuru wiwe witwaga Rusagura, n'umuhungu wa Mukwega. Nawe Mukwega yavukanaga na ba data, niko bakurikiranaga ko ari 3, n'undi musore nawe wacu yari murumuna wa Ruhiga. Ruhiga n'undi wo mu muryango wacu. Barakokamo umuntu umwe witwa Rumenyera, abari we barasi Ntakoba, bagira ngo bamwishe ariko aza kubyuka mu ndumbi, yaje gutaha. Budurege rero arererwa aho ngaho, ubu turasigarana murera nk'umwana kimwe mu bandi. Arakura, yatangiye kwiga turi Inganji, ariga amashuri mu ishuri ribanza école primaire, ariko amashuri yaho ndiyafataga kubera twari ahantu nyine hari nka enclave. Bukeye tuvayo, bakuye abantu Inganji, twaje mu banyuma baje bashorewe n'abashefu ba Karojo n'abagiriye
hamwe na Mitabu na Mugano. Tugeze mu Minembwe arakomeza kwiga ekole primaire, afata certificat yiwe ya ekole primaire kuri EP Rwiko, yayoborwaga n'umudirekiteri witwa Bihambo, aba ariho afatira certificat. We yagiraga ubwenge bw'ishuri bwinshi, nuko amaze aza kwiga segondere yabanje kugenda Ifizi, aba ariho yigira, na niwe yaboneye abasirikare icyo gihe, abapara baje, parakomando baje guhiga Burere, niwe yababoneye, nawe niwe yakundiye igisota. Yarakomeje kwiga, yaje gusubira kuza kwiga kuri Institut Mushimbaki iwacu muri Methodiste, nuko arayigira. Yigeze no kwigira, yavuye Ifizi aja kwa Mbogo, ave kwa Mbogo aje Mushimbaki. Agikomeje kwiga aranashaka, yashatse mu mwaka w'igihumbi magana urwenda mirongo irindwi n'itanu, ashaka umugore witwaga Ana Gatekerezo wo mu muryango w'Abatwari. Amaze kumushaka rero, ariko agikomeje ishuri, wageze igihe yajaga guperezanta examen d'etat, yari agiye gukora exeta, icyo gihe n'icyo gihe yagiye mu gisota. Subiye inyuma gato, icyo gihe cyose kuva icyo gihe avuye Ifizi akabwira abandi ngo azayirinda izo ari bukore, ngo azabona ngo umutima wamugoye kuko azaja mu gisirikare. Ese mu gisirikare uzokijamo kugirika, akavuga ngo ngo azayamba yumva wito neza, ngo naba ariko baza bavuga wito y'ubumana, ngo nawe ari mu kumva umuhamagaro w'igisirikare, kicara avuga nk'urwenya ngo yirinda ijo ari bukore. Icyo gihe rero bamaze gukora examen d'etat, yasubiye gutaha, aragenda baracika, bagenda Isangane. Amaze gushikaho yajanye n'abandi benshi, bagomba gutoroka bagaruka, ariko waranga. Iyo nyine yari impano yiwe, aranga aho ntiyigeze asubira kugaruka. Ariga akora seyi ahantu h'Igisangani, mu unité bita parakomando, ari umukomando. Barangiza seye yabo, bamare kurangiza atangira gukora, ariko ntiyahakoze iminsi atangiye gukora rero asabisha no kuzoja kuri F. Amaze gusabisha kuzoja kuri F, akora examen d'admission, arafata, aragenda, aja kuri F, aza kwigira Igitona. Igitona niyo yarangirije imyaka yiwe bigaga yo kuri F, ngira ngo yari imyaka 2 bigaga, ariko yagize 3 yize umwaka umwe, waje kwiga uwa 2 ararwara, arabanza arabihagarika, arwara ashaka kugira umwaka, ntiyagiye akora examen, ariko bukeye arasubira arakomeza akora examen, aratsinda, ahabwa ipeta yo kuba suriyetena. Bararangizaga F bakabagira ba suriyetena. Amaze kuba suriyetena, araza arataha, agera mu rugo. Amaze kugera mu rugo, ajana ingabo urugo rwiwe, atuma ahantu hitwaga Ikikwiti. Ashitse abayo, umugore yagiye afite abana 3 b'abakobwa, ngo amare kugerayo, umugore arapfa, yicwa na malariya. Amare kwicwa na malariya, aragaruka, azana abana, kuko yari gusirikare iriya nyina yari agihari, mukecuru wacu, azana abana biwe kugira ngo basubire mu rugo iwacu tubarere. Amaze gushika arabahasiga, aza no guhindurirwa, bamutuma i Kalemi. I Kalemi aza gukora mu biro bya brigade, nuko i Kalemi yakoze nka S3 wa brigade, arahatuye, arahakora, ngo buca arahindurirwa, bamutuma Ifizi, igihe ca koroneri wahabaga witwaga Mandefu. Wambaye gushika nanone yabaye S3 wa batayo y'Abafizi. Arakomeza arahakora, muri iyo minsi yose arakora imirimo ya gisirikare. Ubwo yari Kalemi, asiga ashatse undi mugore, uko babasita babagwera,
witwa Nyirambiri Josiane, nuko amaze kumushaka agomba araza tumufizi, amaze gushika tumufizi nyine birasubira bigira nk'ingorane. Icyo gihe yari yatangiye politiki mbi, bavuga ko ari umunyarwanda, bavuga iki, butuma basubira kumusubiza i Kalemi. Aragenda asubira kuza gukora aho ngaho, yakoraga muri brigade ya Kalemi. Amaze gushikayo icyo gihe intambara mu Rwanda yatangiye, bakabatuka bakabitiye inkotanyi. Yigeze kuza ari muri misiyo agera muri force Bendera, ahashitse baramufata, abandi basota bamugarukije hagufi kumwica, ariko umukuru w'igisirikare wari kuri force Bendera aza kumutabara aramurokora, asubira i Kalemi. Amaze gusubira i Kalemi ntibaretse kumugenza ngo buce baramutumira kuza gusamba kuri brigade, birirwa bamusambisha. Umuntu wamusambishaga wari umusirikare icyo gihe yagiranaga amasano n'abantu bo mu Rwanda barwanaga, ntiyamubonaga neza, gutuma uwo munsi bamusambisha baramujana baja kumufunga. Amaze gushika arabohwa ngo buce ku mugoroba, sinzi uburyo yasohotse, abona ntibahaye bamubona, aracika. Aza ijoro ryose azosubira aho urukwahantu witwa force Bendera. Bwarakera akirirwa mu gihuru, ijoro ryaza akabona gukomeza urugenzi. Agera aho hari force Bendera, bukeye arazamuka. Hari abanyamurenge bari bafite inka ko hari mu Kikandi mu gihugu cy'Indanji, amenya kuko hari inka abari haca, aca mu Bungeri, baramufungurira baramugaburira, araza atora urugenzi arahuka, asereka hariya mu Minembwe. Yaserutse mu Minembwe aharaye ijoro rimwe, atinya kuko amenyekana, atora urugenzi aragenda. Havuye umusirikare nyine ava za Kalemi, aza aha yamushaka witwaga Kasereka. Yaraje atunyaga ibintu byinshi, ariko icyo gihe Burunduraga yari yatambutse arikonera. Nibwo yazaga arambuka, yambukiye muri Rusizi, baramwogera, baramwambutsa, afata hakurya. Yinjiye igisirikare cya Mukotanyi, wamara gushika gituyemo. Bukeye igihe cy'intambara ya FDL yambutse mu bambutse mbere, ariko ni mu gipe cyo hagati. Baje ari benshi, baca kuri Kiriba barazamuka, barimo umuyobozi wabo witwaga Twahirwa, ariko nawe uyoboye kiongozi wabo yari akiri inyuma, nibo bayoborwaga na Colonel Murokore. Bararenga bamwe baza bo baba mu Minembwe. Mu Minembwe nibo bahitiye mu Muzinda, ngo bamare kuhashika intambara nyine iratangira. Babaye mu Muzinda ngo buca arahava, aza kuba kuri position yabaga i Gakenke, ahantu hamwe muri kwa Shamamba. Niwe bari barahaye paratuni yarebaga aho ngaho. Bukeye barahava, bamanukiye Baraka. Intambara nyine imaze guca mu Mushasha. Ashitse Baraka, iwe bamuhereza kuba ngo ni osi, bamuhereza ndagira n'abari kompanyi, sinomenya kubivuga, ariko byari koyi, ariko bavyitaga. Aragenda aba ari we uyobora kwa Mbogo. Yese ageze kwa Mbogo baranamufunga, kuko hari yapfuye umusivile, bakavuga ko ari abasirikare biwe bamwishe, ngo ari we watanze itegeko. Baramufunga iminsi mikeya Uvira, ariko baramurekura. Ngo bamurekure, bamwohereza kuba komanda Sego hariya kuri provinsi. Abatwahisi wa Colonel wari uhari witwaga Chapua, abatwahisi wiwe barakorana, barabana. Ukeye ariko ntibumvikanaga cyane. Ukeye nibwo intambara ya kabiri yasubiraga kuba, yaje kubyara Esed. Aragenda aratabara, bageze Buvira, bagiye gutabara ba leta Gakuzi, amanukana n'abandi basirikare benshi, barikana Uvira,
Uvira barahafata baratambuka za Baraka bagera Fizi, bageze Fizi baza basubira Baraka, bageze Baraka niho umusirikare umwe w'umukategama niko twatubita yaje amusanga yicaye mu bandi aramurasa, amaze kumurasa baje ntiyashotse aweraho bamuzanye i Buvira niho yaje kugwa. Ndibuka kuko yapfuye ku itariki 19 z'ukwezi k'umunani 1998 niwo munsi yapfuye. Nuko ayo niyo maisha ya Butureke. Ayandi maisha yiwe yari asanzwe ku by'ubwenge, yagera umuhanga w'ubwenge mu masomo yabaga uwa mbere cyangwa uwa kabiri. Yari umuntu w'umuhanga nta somo yigeze atsindwamo kereka uwo munsi nyine bagize amedeta niho batsinzwe banayikoraga nabi muri kondisiyo mbi. Yasigaye rezilita zimenyekana ko batsinzwe yamaze kugenda mu gisirikare kuko yamaze gukora egizita yamagenda ntiyasubiye mu rugo. Yari umunyabwenge. Maisha y'iyobokamana yemeye Imana ndetse aba bene y'umuyumbe. Igihe tugeze mu minembwe umwaka tuhagera atangiye gusoma nigeze kumukubita yanze kuza ku ishuri ngo Yesu ko aragaruka ngo nukwirwa ngo barangara gusenga Imana ngo bitegure Yesu. Narabimukubitiye yanze kuza ku ishuri, ariko rero nyuma aja mu gisirikare, amasha y'igisirikare bazashika bakandura. Icyo gihe yageze iwacu ari umukomanda asa anywa itabi, yarasubiye aragwa, ariko bakavuga kuko nubwo yari yaguye abantu b'iwacu bazavuga ariko bagira ubwoba bw'Imana, bamaze kumurasa. Navuze kuko bamurasiye Uvira Baraka, bamujyana Uvira kwivuza. Icyo gihe yabonye umwanya arirega ngo aritunganya, bamuduye amaziko nk'umukristo. Mu bundi busanzwe umuco wiwe yari umuntu w'uburara buri mu butwari. Nubwo yari akiri umusore n'abandi, yari umuntu wagayo w'ikirara twahoraga tumutesha. Icyo gihe atarayoboka Imana, akunda kurwana. Ari umuntu nyine ubutwari buza butangira muri bene ibyo bintu. No mu basirikare aho bakoranye, twese twakoranye nabo ngo tubone igisirikare, ariko bavugaga iminsi yabanye nabo yari umuntu utagira ubwoba namba. Ibyo turabimuziho, yagiraga ubwoba, yari intwari. Hari hamwe yagiye arwana ababanye nawe bamurata kuko yari intwari idasubira inyuma. Akaba n'umuntu wakundaga kuganira, urwenya, w'ibishungo, buri bintu byose yakundaga kubyirwamo. Simbizi ikindi noba asize muri iyo diyo utarayigira neza ngo uyandike, wohimbaza icyo noba nasize kakikubwira. Ubwo rero mu muryango wacu twamufataga nk'umwana dukunda w'intwari w'ubwenge bwa kigabo. Nubwo yabaga mu gisirikare, ariko yatangaga impanuro, kontribisiyo yiwe mu moko. Ikindi no mu buryo bwa leta, imyanya yose yari iyo ngiyo agikora ari muri leta, yari yarafashije abana benshi b'Abanyamulenge. Hari bimwe yerekanyemo ubutwari, yagiyemo mumva bamwe bari barafunzwe, igihe bazavuga ngo abasore bagenda kuba ngo barafata Bukavu, yabaye mu babacikishije abagize amahimba
yo kumena pirizo, abo bahungu barasohoka baragenda. Yari umuntu wagiraga ishyaka ryinshi cyane. Nta nicyo igihe yakoranaga n'uwo Capuwa bahoraga bapfa, ntiyakundaga kubona umunyamurenge arengana. Ibyo yarabigiraga, yagiraga ishyaka ryinshi. Kandi iwiwe hari abana benshi b'abanyamurenge bari baraje baba esikoti biwe, ariko benshi akabazanira kugira ngo abarokore aho bari kuko yabonaga abo bahaye bakorana batabafataga neza. Nuko iminsi y'umuntu izaba ikamenya Imana, twebwe nk'umuryango wiwe tukaba twaramushimiye kuko no muri leta yakoze yerekanye ubutwari. Nuko yabaye intwari y'igihugu. Ibyo yari yariyemeje gukora n'ibyo yakoze kandi n'ibyo yaguyemo. Icyo gisirikare nicyo yazize, nicyo yaguyemo. Yasize uwo mugore, nawe afite umugore wa nyuma, afite abakobwa 2 n'umuhungu 1. Yadusigiye abana 6, abakobwa 5 n'umuhungu 1. Nuko umuryango wacu tukaba tumwifurije nuko ubu buruhukiro yagiyemo budashira. Murakoze. Icyo tuba twatunganyije muzokitubaza dusubire tugitunganye. Kurikirana Imurenge TV.